market se yeng min se ko kadum dagi kamai na tawraga lakpa ya gena ngasi se adi akhoi short lobo yagadra yeng siba short lobo se ne kan bada mathalom da karak pagi di ma se yamna sauna resistance me laiba malen na trasida oh adi resistance se swai dagi sum hawreba to swai dagi dum lawrasu natraga na yamna strong oni jenga ga di sidagi dum strong oiba hawreba sidagi lobo ki bugi je do janga ni muktu da ngarang ya pen joro tarak putdi pate naisingareba swai den traga swai da ko yengba yai sidagi sida resistance swai da sum yenga su yare ko ado khoi kanu su option chen da su yengchi sida hape sorok ma han yenga ko aduga makharom de di sida mane leirami ba portion se sida ngarang mane sida gi fa na haigal leiba jaga si sida kari leiba yengsi green loge aduga setting de lae aduga left right ani mag loro somda ke lege okay so I did like the credit video yang bada di kena yam tawe bagi muk se makha da na yam ba yeng na dong tawe hojik se oh makha da yam ba yeng ni sai se gi kano se kana kai daga sakhra ga di kai daga mu kano ta sakhra ga di ko makharam da lakpa i chances to ni ba makharam da lakpa se da khoi na mu yeng ba yari se hojik khoi yeng am do nifty kano ni tra nifty bank Nifty bank ki daily chart ta mu yeng kar ba mong de legen se le ka Nifty bank ki daily chart se de le ri sida sidagi in lok sile se karam ba khnon one thing low la mane sige leiri ba makha gi magi sige point se si kai re kum agadi so ai ngarang gi mana test to ga hagel ki mafam do sida leire point ko ado hojik laibo form sida habit sigi form da su lakpa ga su yai maybe ni the mayam na view se down trail lom da jeng re se sigi form su lakpa su yai habit tan ka khalam ga mkhong ta ga si thu ga ga ta gi ba ado hojik laibo ma form su dum adi mamang gi kanonga tani si jaga se di strong adum oiba mafum ne makharom da su adu yenga si ra pai drai hoji su market sima leire du mathaki resistance inga tang lok thoke ko resistance inga tang lok thoke aduga kanogum bam su yengsira the market sida la ga mu back the pull back tawre sida mu la ya musu no tawre ba adudi si laiba areas da gi mana kara evening na ngaran di loje tukai gra di oza nam di kumal ngarang di video diner is 42,590 42,560 300 is range 100 ki range bukai ne 42,500 se thugai ga sar khraga di 42,500 se thugai ga sar khraga di makharom da phanam sangna kumbagi chance ne option chen da sum jing chi ko option chen NSC da lake Nifty bank Nifty December best view 42,500 ne bazu kan jingam do 42,500 se lai 42,500 ki ko gi OI
ꯀꯣ 42,500 की OI से ले इसे सीधे ले रहे मतलब 4 लाख 1 लाख से अंदर 10,000 लेबा हाँ मधुगा अदे 500 से खर दी स्ट्रॉन्ग होइबा अतै सिंग सिदे येंगगदी द 500 से थुगाय गरगदी को अदे नेक्स्ट खर स्ट्रॉन्ग होइसदी 42 दनिबा मथंग चखिबा याबगी चांसेस तुनिबा नत्रा अदो मथक लोमददी 500 सिगी मथक तो हजी लई से मार्केट सिगी मथक लोमदा कदम कदाय दे लेगरे Tata horse tarak believed 42,600 700 harase 42,700 sorry the later OI से सिददी यमना कनो से जगदी 42,900 and above सिदी फजन स्ट्रांग ओइरे मथक लोमददी 900. औ अदुगा 42,800 से जुदुम 87 कनो नि लेदी से सिदजु nga ko ya bai chances dum leiba 42,800 अदो खुजि खने जेंगम्बा मथक द सिंग कनो जेंगम्बा लाइन दि कदा वइदनो 42,900 सिदा ले सा खोने सिदा जेंगै दो 42,900 तगी हौरगा मथक मखै से सिदि यामनि स्ट्रांग ओइ गरेबा को आइदे दि मार्केट से ngसागी सिदागी 42,900 सिदा लेरे को दो खोने ड्रॉ तौर मिसिन सिदागी ने बसाइना सिगी मथक सिदा सिगी मथक सिदी फनाम सांगना असवाइबो लेगरबनि अदन रेजिस्टेंस से मथक लोम द रेजिस्टेंस याम स्ट्रांग ओइगरे नत्रा मार्केट नम धरकुम यावरिबा अदुदि मखारोम द माइगी टारगेट से सिदा थुगाइबगी टारगेट नेबा लाक्तुसे 42,500 से थुगाइबा ngambदबदो येंगसे 500 से थुगारगा कुमधरागदी ngसागी खोइना येंगकदविसे 42,000 बाउगी टारगेट तको दि 42,000 बाउगी टारगेट 42,000 दे लाइसे 1 लाख ने 42 द 42,100 को अयमबने लोइना यम कन स्ट्रांग ओइ बोइदरे दे 42,400 साइड कितंग असिजु पुरा ओजा 42 बुरी आक्तो नत्रो मिनिमम दम होई प्रेडिक्शन दा अखोगी प्रेडिक्शन दो ओजा लाखबा याइसे मसागी सिगी 42,500 से थुगाइरगा कुमधराबको कुमधरागा ngarang-ngaranggi bounce लाखिबा कनो bounce back तौरखिबा 42,400 तो अदुदगी bounce back तौरागदि तौरे तौरक्तरगदि 41 की टारगेट सखरानी आई संगी ओ हजि चंगिब्रा अस ओके अदुदि असि थुगाइरगा नंग 41 की टारगेट सिबो येंग असि थुगाइरगदि मतोंदगी यारकपा लिसिंग ट्राम्पन यावरे अदुदि प्रॉफिट ती फजरमनी 19,000 यावरे को कनानो हेलो लो माने 22 यावरे आई खंग्रे कना कना ओइबिरों दा हाबिरोने सूरज से करम बनो कावरे सूरज तो मैम ए लोरे नंग से वो आमदा खारकिन ओइ सिदे लाइव ट्रेड तौरी कै ट्यूशन डेट 2 दगी होसे कुमई माइजे जिसो कुमई आई हायरा के दीदी को थामे था एंगा दा नंबरजा हां प्रोजेक्ट लो न दा मदन नंग आमाइजे हा सपोर्ट पाद लेगरेबा सिगे कनो जे लंगथोके याम चावमन गरे को सिदे लाइन अंखक सिंगा कि ngasai ko gi 40 ga 42,500 to साइड नत्रा 42,500 पदाई लेगे 500 ती कायरा बखो जे कायदरी सिले ओजा 50% एन बीरे आई के बिटेल लगे ने के बिटेन दगी प्रॉफिट तो यारे लौथो से कइनो अमुका मु ट्राई तौसे सिदगी आइदि सिदगी बाउंस बैक आइदि खितंग तु मी कनो बुक तौबो होंग नगरे तो ओके अरे ओ खरे नमुक चांस मु जेंबे आइबो सिगे फो कनो से 44 ngasai खन सिते जेंगम कनो से सिजे थुगारा कांदु जेंगसिबम
मागी कनोबुदी ममांग ngarang sigi mana kanoda bounce back lakhiba 40 ga masa khoni jengambado 44000 42400 sigi jaga sidi khitang khak strong oido maleba ID oza kanobu lakade khale masede 42160 bukti soi lakane hore gi madungda adudagi laiba ma 42160 okay maka ta ekdum mali bo ja piliba range ga sida leide adi being aso wani ne ke lai se ai se su HDFC jo adui puan do ja hwen tham si chungmadi support kong yare kari asa par lai jai na khang de da sum madi nungai de ba technical sum hoi mani asidagi range channel to ma de ba adi hedging gi na adi accumulate to do adu channel to ma de si jaka sigi zone manung si di sideway hajo bane point di am chang lai ni na mani mamang sit pada pesak an lau ya ne Namada nang da prem pau hme de ne namani na badu madang ngasi gidi market se seller gi oina di hak potha gi si go seller habdi short lo bagi short lo bagi oina ngak potha gi si ba adi market se sigi ngasa gi 500 ki kano se thugar ga kum dhara ga di to mathang mai gi target se mathang sar ki dure madu si da khoi OI do sai jing amado kano to ne tra sensible na su changa ke ko tharake yam low gra ba male harake kai tharake ga hai gra ba yeng si kaino da oza ai ji khang di Zerodha si mo da taw mi ya da da de kaino sang mo de na fire sang mo de na taw si hai de mai stop loss bu sang se hoi fire de nu ai ne trading to sa par 18,000 khoi si put side ka dum le re ko OI si 18,200 se lai 18,200 ta OI khar chawba down trend gi oina aduga kano da di 18,300 ki kano siyo resistance ko adi kano ko khoi kolom thangba side se 18,700 600 500 Engone sa ti gun su lau le men thoi de kanano ai na kaino hai ja le ma na ba mai ai high school friend ma ma su yau le mi ne ma na mo engone sa ti ne lo cha ma da 37,000 ne lot kya lo ba lo cha ma da hai de lo cha ma de lot mari wa de quantity mari wa de kon kaino sore nang hai do quantity 100 hayo aduga lot mari hayo oda soi bene ai sa kan kan ta bane
nai lo cham haji lak bada madan de som da BP stock tau du re mai thara ke ma position lai ni hoje ai wan thara yo tuma kidam male kocha sigi buja to ai sigi green je una kai ngai gi se ai no male grinja green se un kai la kan da Rajan nang na sida fast morning de hakta phat long sang sila mi se kamai na no osa tunggang da calculation ba tau ri so okay to min na phamaga itong ba calculation yana yes to hoge do gai no ngati am nake ngarang nang lo pro ba ha nang lo pro ba ngarang lo ai ngarang kan ko sa sa le as nang mo pa mo to ba ngarang gi mupti mai ho gra hayo ne adu yaw mo di ai da ne ngarang gi sida gi yo bai jeng phong de ne hospital sa ngai da ngarang market se sida pothari ngai de sida ta gre be kenden khano si oh oja bi ai ha de hexum ma di asa po lai ko leisi 600 point की correction थी intraday best time frame so oja ai na sum experience gi wai na ko 1 hour sina 5 phare intraday gi 1 hour sin 5 phare ba 5 phare aduga second da 15 minute tong na pa aduga minimize tong ba 15 5 da sang mo ne ba rejection na pa okay best jinang ha intraday gi best time frame se nang gi oina 1 hour na khoi phare ba 1 hour ga nang jeng se du di 15 minutes ka 15 ga 5 ka green se ka green se thugai du re ko oja job long ta to male si ngasi ne soi da lat di lat ngasai bounce rate to lai se ka de ke kai respect ki ni kang tek ba respect happy to di ai gi sa do soi ya hoi si 20 makha ki target kya muk le kya makha gi si green se kai ra ga di ahan ba target lak tu se koi 42380 mu ki sang se 42380 hai pura 100 amaga tarak pa yabagi kanu se leiba 160 mu di lai bi ai अरे यामन साउना पाबना तब दगो सी ग्रीन सिदगी हजिक से 5 मिनट्स लोइ दुरे दना 1 मिनट्स तंगाइ रे 1 मिनट सिदा सिदा क्लोजिंग पीरगा मथंग केनन सिदा ओपन तौरगा तारा गदी को अदुदी 42380 सोइ बागदी चांसेस लै luat mari ni ma sangi je ama nai ba ho la ai ma da lai khaki khangan da ma क्लोजिंग दी पी के को सिदा मखा की ओपन से मियंगो सिदा खिदा हागन yam happy 50% haga la ni phani ado mutre chang ya ni sikal min ma sam maka da sikan o je lo je bathroom sang bada asina soi keno na bathroom sang basi asina soi de ai position para que nan lâu rồi mày tụi tôi sợ mày था दरक तुरे है
100 की टारगेट नहीं लोड में इनरी रहा ओके es ama thara khre dan na na no si ngau sa ni do अनि नोंगने दन हारे आदि Gini. ओ ngang wari sa na yo ja ngau sa ni do ओ ma su ka wo kan ta bo jan da दिल्ली दे लई बने se ka Ai phần nhau mà tha thà đi mẹ. ए रजिना मणिपुर जाउरा बो जाउतै ब्रो Ba lising ani wa ta ha. ना मणिपुर जाउरा ब्रो जाउतै ब्रो Ba lising ani investment lising am tong ya. ए यामन गरे द दिदी लिसिंग अनि इन्वेस्ट न लिसिंग म तु मदि द पुरा 50% लौ रे गनो प्रॉफिट रजे मदुदनी को मयाम लोइने गदिसे दि लिसिंग अनि न अम लो दि ला अम दि लिसिंग यंखै लो बो याय हाइना दु दि लाख अम सि एट मिंगोन द 15% दे लो सु याने हाइना No, adu ki foto ai ngode yau de ra. Ai angka ne ba tu. नते नंग अदु तौनी हाइब नतबा Hoi. मयाम तौनो गई दु हाइबा Hoi. Adu buk to pat law hal la ko ji ki fast nifty ki second candle fast 5 minutes to tha ra second candle to loi ji ge lo ne ba. Bác lâu nè ông hành mà rồi thì hành cái bác tán khi là cũng tàu hồ này momentum nuôi tiếng ấy là tàu hồ được kém ấy bác tàu hành người ấy 60 mấy dầu này là tàu luôn này ấy expect right bác tàu hành internet trong cái gì khất tập bật mà này có là phim quay chân ấy nàng nghĩ xem Manipur जाउरा ब्रा हाइब नि kéo thì ओ देर क्या दे लागते बा Manipuri ngana amu doctor na ro doctor na mo ka mo ai lai ri ba emrai wo ani mo lai ri ba ko adu gi emrai wo pair do mo janawai manung sira mo tong na ba tong se no mo hai da ba okay lai decision ne lo bong khang da lai da ba moi ne du kom na hai ba ne paisa ne mane January manung da mu tau se ba ha janawai mo manung da mo ya ni kan adu diam thuman da bra thu ye moi na hai do the stimulation mo hidak ma mo pi ja do ri ba kai no to ba mangon da side effect ama la am ba hai tare kai no ma okay sugar han sura le tam ne ba ada moi na thari ba hidak sing do dai da gi sugar mo khatam ba ko ai ne khan ma da hojik se madan do mi hinding ding chong lai ram mani madan nang kamai to ri kya wa ki da ma do ngasai trade lo ri haib ra keno ma hairam dro hai ram ma ne load ama lo ra ga lai ha do thok khabra ai di sibau yoru biste thok khibra na traga khang ga lai ri bra ai khang ki da ma da ko ma ma ke wan sa thadro madan gi yeng ong ta pung ni tara ta chile 9863 se kana hello oh kana how ye isine nang kar number no oh nungai ding ai ko notify mày mấy mít đang ngắt tăng lấy cái co chỉ là xem lấy cái này lấy về đi oh yare hay rồi đầu tiên hay rồi ai ka to na atam da ma dan lo ge lo to bi ba son kai khala ka ne mấy cái number đi out đấy khang isi asobi hoi da hanga di phang bai bi ba son ba khala ma kha na te na oh isi asobi number yawi oh ai sẽ tàu được kìa
betul. ngarang doi position di law ba de ko Sidi ngai ba farak ta do ba hospital gi mu problem nei ne chat ya da ne ado mo ne ado ba ba ala mi sigi kano se yone Rajiv 500 tagi mana halak pagi sema biba kino se ai haina video ne kedan pattern si spinner kind of hammer asi di hammer haide ne mane hammer fajaba ama form tawraga si green che lokthokhrage ko swai dagi halak pase koi khara 50% la kan ne yenga si asi high to low sin ga kan da la kan 50 to 61 adu ni re sa lo la kan ngasi trade lo won mai ni asa ngasi kano di kamai tawge CPR so sai CPR yengi trade ka sika CPR ga to khraba CPR to ka nang di CPR de am ngarom dai pa mane adu oza adu in ko hadi decision lo kon khang da bom yaw ri ko hoi na dum ai so ni calculation do in to ba oh mang ba yaw hoi ni ni chang adi do khai ke khre ni sida nang ne ngasai dagi akhoi na to ngasai dagi kauri de nang kadai lei ruge so kya as fazana loss ore mane ama me awe ama idi lising ama sidagi kano bounce back tawrab ne 5 kano dagi 500 dagi madak lo ya do man jate sini CPR kano gi da di nifty gi de khara lawe oh 75 point gum le abata lo thu na lo ji hold to de ni phak ta ne ya de lo thwe ha 26 ta ya ni ke adu ke no ne bi PSY ne bi tao ga na ai ma na ne sida mane return di bounce back tawrei ba jaga sing asai khogi 500 ki jaga du ni ko 42500 42500 ngasai ki kanu lai yib se tu sigi OI khar saw gi ba jaga se madan oh tari bro adi ngasai ko na possibility sum nai na kana nai na gi bado adu da sida leidana 42500 ki da OI khar saw ya haina 1 lakh adu 10000 muk lai haina haibdo adu gi jaga du ni basida man na bounce back pi reise Serious